uyu ni umwaka umwe muri mike abanyamerika batoyemo umukuru w'igihugu batemeranyaho ku kigero kiri hejuru cyane. Perezida Donald Trump niwe perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku banyamerika bamwe ntabwo yagombaga gutorwa, nta nubwo yagombaga kwemererwa kwiyamamaza. Kubera iki? Kubera ko yahamijwe ibyaha n'inkiko. Hari n'abajya kure bakavuga ko no gutora atagombaga kubikora. Gusa uyu munsi niwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu bataramutoye barimo kuvuga ko iki gihugu cyabo kigiye kuyoborwa n'umunyabyaha. Birashoboka ko batinye gutora umugore w'umwirabura ahari. Niko bamwe babwiye The Guardian yo mu Bwongereza. Gusa ikigiye gukorwa ni uko Donald Trump agiye guhitamo abazajya mu butegetsi bwe, ubundi hagategurwa imirimo yo guhererekanya ububasha na Joe Biden. Tubahaye ikaze. Trump yavuze iki akimara gutorwa? Kamala Harris we yavuze iki? Ibihugu bitandukanye byo bitiki? Ubu hagiye gukurikiraho iki? Ubundi iby'abarepublicain n'abademokrate bitandukanira he? Ku buryo abantu bavuga ngo ubwo hatowe umurepublicain bigiye kugenda gutya, ngiyo hatorwa umudemokrate byari kugenda uko. Tubahaye ikaze. Ijambo rya mbere Donald Trump yabanje kuvuga akimenya ko yatsinze no gushimira abanyamerika kubw'amatora meza bakoze, ariko cyane cyane ku bamutoye. Ati mbashimiye kuba mwangize perezida wanyu wa 47 kandi nsanzwe ndi na perezida wanyu wa 45. Ati buri muturage akwiye kumenya ko ngiye kumurwanira we n'abagize umuryango we. Ati buri munsi nzaba ndimo kubarwanira nkoresheje buri mbaraga iri mu mubiri wanjye. Ati ntabwo nzaruhuka igihe tuzaba tutaragera Amerika itekanye kandi ari igihugu gikize cyane. Umukandida w'abademokrate watsinzwe amatora ya Amerika, Madame Kamala Harris, we yasabye abamushyigikiye kwemera intsinzi y'uwo bari bahanganye, Donald Trump. Abasaba no kudacika intege mu kurwanira ibyo bemera. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza abazaba bagize inteko ishinga amategeko abari bo. Ntabwo bizwi niba aba republicain bazagiramo benshi bityo bakaba bayoboye igihugu, kubera ko bafite perezida bakaba banayoboye inteko ishinga amategeko. Gusa ibi birashoboka. Niba urimo kwibaza aho aba republicain n'abademokrate batandukanira, nabyo turabivugaho mbere yo gusoza iki kiganiro. Umwe mu bagize itsinda ryafashije Donald Trump mu kwiyamamaza yabwiye itangazamakuru ko Bwana Trump yavuganye na Joe Biden akanamutumira mu nama itegura ihererekanya ububasha igomba kubera mu biro bya perezida. Ibi niko biba bigomba kugenda. Abashinjacyaha bose bafite ibyaha bakurikiranye kuri Trump bagiye kubimuhanaguraho mbere yuko atangira imirimo. Yahamagawe n'abayobozi batandukanye b'ibihugu byo hirya no hino ku isi, barimo minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, bagiye no gukorana cyane mu gukomeza kurasagaza na Libani. Yahamagawe kandi na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Barack Obama, Elizabeth Warren, Bernie Sanders n'abandi bademokrate bakomeye basohoye amatangazo avuga ku gutsindwa kw'ishyaka ryabo. Uhoze ari minisitiri w'intebe wa Australia, ubu ngubu akaba ari ambasaderi w'iki gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kevin Rudd, yasibye amagambo yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga anenga Trump. Ubu Trump yabaye perezida, ibyo kumuvugaho nabi kandi uri umudiplomate bishobora guteza ibibazo by'ububanyi n'amahanga. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bagomba gushaka uburyo bumvikana. Bwana Xi arabizi ko intambara y'Ubushinwa na Amerika mu birebana n'ubucuruzi igiye kugaruka. Reka noneho tuvuge ku watsinzwe, Madame Kamala Harris. Mu ijambo yavugiye Washington DC, uyu vice presidente wa Amerika yavuze ko yemeye ko ibyavuye muri aya matora atari byo bashakaga, ariko avuga ko hagomba kubaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Trump yatsinze muri leta z'ingenzi zihagije zirimo Pennsylvania, North Carolina na Wisconsin.
bituma yegukana intsinzi mu gihe leta nyinshi zitaratangaza ibyavuye mu matora byose. Harris yavugiye ijambo kuri kaminuza yizeho ya Howard University. Ati mu nyumve iyo mvuze ngo urumuri rw'isezerano rya Amerika ruzakomeza kumurika iteka mu gihe tutazacika intege, mu gihe tuzakomeza guhatana. Yazamutse aho yavugiye ijambo humvikana indirimbo Freedom ya Beyonce, maze ashimira uwo bafatanyije mu kwiyamamaza, guverineri wa Minnesota Tim Walz. Yashimiye kandi abari bashinzwe kumwamamaza, abamushyigikiye n'abakozi b'amatora. Mu gihe yavugaga, benshi mu bari aho bihanaguraga amarira mu maso. Nawe afite ikiniga cyinshi ati ndabizi aka kanya hari benshi bafite amarangamutima atandukanye, ndabyumva, ati ariko tugomba kwemera ibyavuye muri aya matora. Abamushyigikiye bumvikanye bavuza urwamo no gukomera ubwo yavugaga ko yavuganye na perezida watowe Donald Trump kuri telefone. Ati namubwiye ko tuzamufasha we n'itsinda rye mu mpinduka. Ati tuzafatanya mu guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ati mu gihe mvuye muri aya matora ntabwo mvuye ku rugamba rwatumye niyamamaza. Mu ijambo rye yasubiyemo ijambo kurwanira cyangwa se guharanira inshuro 19. BBC yazibaze. Harris wahoze ari senateri wa leta ya California yarimo ahatanira kuba umugore wa mbere, umwiraburakazi wa mbere, n'ukomoka muri Aziya y'Amajyepfo wa mbere wari ugiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harris na Trump bavuganye kuri telefone kuri uyu wa gatatu, baganira ku kamaro ko guhererekanya ubutegetsi mu mahoro no kuba perezida w'Abanyamerika bose, nk'uko umwe mu bafasha Harris yabibwiye abanyamakuru. Umuvugizi wa Trump yavuze ko perezida watowe yashimye vice president Harris ku mbaraga ze, ubunyamwuga no gukomera mu kwiyamamaza kwe, kandi bombi bemeranyije ku mumaro wo kunga ubumwe bw'igihugu. Mu kindi kiganiro kuri telefoni, perezida Biden yashimiye vice president Kamala Harris ku kwiyamamaza kwe kw'amateka, niko itangazo rya White House ribivuga. Ari muri White House, Joe Biden yarebye ijambo rya Harris ririmo ritambuka nk'uko umwe mu bamufasha yabivuze. Bamwe mu banyamerika bashyigikiye Kamala Harris kandi bamuherekeje mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, bavuze ko barimo guca mu bihe by'akababaro gakomeye cyane. Kuri Howard University byagaragaraga ko abantu ari bake cyane ugereranije n'abari bahari mu ijoro ry'umunsi w'amatora ku wa kabiri. Benshi bari bambaye imyambaro y'umukara aho kuba imyambaro y'iroza ryerurutse, ari ryo bara riranga itsinda Kamala Harris nawe yabagamo ry'abanyeshuri b'abagore ryitwa Alpha Kappa Alpha ryo muri iyo kaminuza. Bamwe muri bo baganiriye n'itangazamakuru bagaragaje ko nta cyizere bafitiye ejo hazaza ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoborwa na Donald Trump. Ibyavuye mu matora kugeza ubu birerekana ko abagore batoye Harris bagabanutse bakagera kuri 54% ugereranije na 57% bari batoye Joe Biden mu 2020. Abirabura n'abalatino nabo basa n'abagabanutse mu gutora Harris kurusha uko mu myaka ine ishize batoye Biden, nk'uko irimo kuva mu matora bigaragaza. Kamala Harris anengwa ko mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yananiwe gutanga ubutumwa bugaragara kandi busobanutse ku bukungu. Iki ni ikibazo gikomeye abanyamerika bamaze imyaka bahura nacyo, cyane cyane mu birebana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ubu urugamba rukurikiyeho ni ugushaka uburyo no mu nteko ishinga amategeko abarepublika naho bagira ubwiganze. Umurepublika Mike Johnson uyobora Kongere ya Amerika nawe arashaka indi manda. Ubundi ibi by'abarepublika n'abademokrate twakomeje kumva muri aya matora ndetse bikagira ijambo rinini ryo kuvuga muri politike ya Amerika, byo ni ibiki? Andi mashyaka yo muri iki gihugu atari abarepublika n'abademokrate yo ni ayahe?
muri Amerika politike ikunze kugengwa n'amashyaka abiri akomeye, ishyaka ry'abarepublika ndetse n'ishyaka ry'abademokarate. Ibi byatumye politike ya Amerika iba systeme cyangwa se uburyo bw'amashyaka abiri, ariko hari n'andi mashyaka mato afite uruhare ruto cyangwa se rugaragaza ibitekerezo bitandukanye n'iby'ayabiri. Reka tugire incamake tuvuga kuri aya mashyaka. Reka ishyaka ry'abademokarate aba ari ryo duheraho. Reka tubanze tuvuge ku miyoborere yaryo. Abademokarate bazwiho gushyigikira gahunda zitanga ubufasha ku baturage, social welfare, kandi batekereza ko leta igomba kugira uruhare mu bukungu kugira ngo ibungabunge uburinganire mu mibereho. Imyizerere yabo ku bukungu ishyigikira gahunda zo gutanga serivisi ku baturage nka gahunda z'ubuvuzi ku buntu cyangwa se bukaba ku kiguzi kigabanyijwe. Bashyigikira kandi uburezi buhendutse n'andi mahirwe yo gufasha abakeneye ubufasha. Ibidukikije, abademokarate bita ku kubungabunga ibidukikije kandi bagashyigikira gahunda zo kugabanya ibyangiza ikirere no guca ingufu ziva kuri peteroli mu kuzisimbuza izituruka ku masoko adashira, renewable energy cyangwa se ingufu zisubira. Mu birebana n'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu, bashyigikira uburenganzira bw'abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe. Bashyigikira kandi uburenganzira bw'abagore ndetse n'uburinganire mu mirimo. Ishyaka ry'abademokarate ryashinzwe mu 1825 kandi niryo shyaka rya kera muri Amerika. Bamwe mu banyapolitike b'abademokarate bazwi barimo nka Franklin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama na Joe Biden. Hanyuma noneho ishyaka ry'abarepublika. Iri shyaka mu birebana n'imiyoborere aba bemera ko abantu ku giti cyabo bakwiye gufata inshingano ku mibereho yabo kurusha kwishingikiriza ku bufasha bwa leta. Buri wese akwiye kwirwanaho. Mu birebana n'imyizerere ku bukungu, abarepublika bagaragaza ko imisoro igomba kugabanywa cyane cyane ku bantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi n'abafite amafaranga menshi, kubera ko bizongera ishoramari mu gihugu, byongere n'imirimo. Mu birebana n'ubuvuzi n'uburezi, abarepublika bifuza ko ubuvuzi n'uburezi byahabwa abantu binyuze mu masoko y'abikorera, aho abantu bihitiramo serivisi badashingiye cyane kuri leta. Mu burenganzira bwo gutunga imbunda, abarepublika bashyigikira cyane uburenganzira bwo gutunga imbunda ku baturage nk'uko itegeko nshinga rya Amerika ribyemera, kandi ntabwo bashaka ko leta ishyiraho amabwiriza. Ishyaka ry'abarepublika ryashinzwe mu 1854 rivukira mu bikorwa byo guharanira gukuraho ubucakara. Abraham Lincoln, perezida wa mbere w'iri shyaka, yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu gukuraho ubucakara. Abandi bazwi barimo Ronald Reagan, George W. Bush na Donald Trump. Andi mashyaka mato, ayo bita third party muri iki gihugu, ni amashyaka atazwi. Ni amashyaka afite ingingo zihariye zitandukanye cyane n'izaya yombi. Hari ishyaka ryo kurengera ibidukikije, Green Party, rishingiye cyane ku kurengera ibidukikije no gushyira imbere demokarasi. Ishyaka ryitwa Libertarian Party, aba bashyigikira ubwigenge ku giti cy'umuntu, individual freedom, ndetse no kwishyura ukizana mu byemezo byose. Hari kandi ishyaka ryitwa iry'abadasanzwe cyangwa se Constitution Party. Ni ishyaka rigendera ku mahame ashingiye ku itegeko nshinga rya Amerika. Aya mashyaka mato ntabwo ajya abona amajwi menshi mu matora rusange, ariko rimwe na rimwe agira uruhare mu miyoborere ya Amerika. Mu ncamake, amashyaka abiri akomeye muri Amerika ni abarepublika n'abademokarate. Batandukaniye cyane ku myizerere ya politike, ubukungu n'ibisubizo by'uburenganzira bwa muntu. Abarepublika bagendera ku mahame y'amasoko yigenga kandi bakifuza leta nto, mu gihe abademokarate bashyigikira ko leta igira uruhare runini cyane mu gukemura ibibazo by'imibereho myiza n'ubukungu mu baturage. Muri politike ya Amerika, abademokarate n'abarepublika ni amashyaka abiri akomeye kandi atandukanye mu bitekerezo n'imiyoborere.
dore bitandukanya aya mashyaka muri rusange. Nko mu bukungu, abademokrate bashyigikira ko leta igira uruhare runini mu bukungu bw'igihugu kugira ngo ifashe mu kugabanya ubusumbane. Bashyigikira gutanga imfashanyo kuri rubanda. Abarepublikani bo batekereza ko isoko ryigenga ari ryo rikwiye kugira uruhare rukomeye cyane mu bukungu, kandi bemera ko gukuraho imisoro myinshi ku bacuruzi bakomeye ari ingenzi cyane mu bukungu bw'igihugu. Afite aho ahurira rimwe na rimwe, ariko akenshi atandukanywa cyane n'izi ngingo tuvuze. Ibitekerezo by'aba bakandida babiri bahatanye muri aya matora bishingiye n'ubundi ku mirongo y'aya mashyaka. Donald Trump na Kamala Harris batandukanye mu buryo bwinshi, cyane cyane bitewe n'imyizerere ya politike, amateka y'akazi n'inshingano bafite ku buyobozi. Dore bimwe mu bitandukanya aba banyapolitike bombi. Donald Trump ni umwe mu banyamuryango bakomeye b'ishyaka ry'abarepublika, kandi yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2017 kugera mu 2021. Ubu bagiye kuyobora iki gihugu kuva mu mwaka wa 2025 kugera mu 2029. Kamala Harris ni umudemokrate kandi ubu ni vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2021. Donald Trump afite imyizerere ishyigikira cyane ibikorwa bya sosiyete z'abikorera, private sector, agashaka kugabanya imisoro ku bakire no ku bigo binini, kandi ashyigikira ko Amerika yivana mu masezerano mpuzamahanga adashaka. Trump ashyigikira bikomeye uburenganzira bwo gutunga imbunda, ndetse rimwe na rimwe agaragaza intego yo gushyira Amerika imbere, America First. Kamala Harris ashyigikira gahunda zo gufasha abaturage mu mibereho myiza, akagaragaza ko agomba gushyigikira gahunda z'ubuzima rusange, uburenganzira bw'abaryamana n'abo bafite ibitsina bimwe, uburenganzira bw'abimukira n'ibyo kurengera ibidukikije abishyira imbere cyane. Kubirebana n'ibibazo by'ubwoko muri Amerika, Donald Trump mu gihe cy'ubutegetsi bwe hari ibibazo bikomeye by'ivangura ry'amoko byagiye bivugwa cyane mu gihugu, kandi abenshi banenze uburyo yabyitwayemo. Bavuga ko ubutegetsi bwe butari bufite uburyo bunoze bwo guhangana n'ingaruka z'ivangura. Kamala Harris ni umugore ufite inkomoko ku birabura n'abahindi, kandi yashyigikiye cyane ihinduka ry'ubutabera rirwanya ivangura ndetse n'ihame ry'uburenganzira ku bantu bose. Afite amateka mu butabera, akaba yarahoze ari umushinjacyaha mukuru wa leta ya California. Donald Trump yabaye umushoramari ukomeye mu bikorwa by'ubucuruzi mbere yo kwinjira muri politike, by'umwihariko mu nzu n'ubwubatsi. Nta bunararibonye yari afite muri politike mbere yo kuba perezida bwa mbere mu 2017. Kamala Harris afite uburambe mu kazi ka politike no mu butabera, kandi yabaye umusenateri w'iyi leta ya California. Donald Trump azwiho kuvuga cyane kuri rubanda no ku mbuga nkoranyambaga. Akoresha amagambo akomeye cyane, ndetse rimwe na rimwe akavuga ibintu biteza impaka. Imvugo ye igaragara ko ikunze kuba ikaze ku bantu batabona ibintu kimwe nawe. Kamala Harris azwiho kuba umuntu utuje kandi ugaragaza ubushake bwo gukorana n'abandi mu buryo bw'imishyikirano, cyane cyane bigaragaza ko ashaka gukemura ibibazo binyuze mu nzira itarangwamo ubushyamirane. Donald Trump mu gihe cy'ubuyobozi bwe yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris agamije kurengera ibidukikije ndetse ashyigikira ubucukuzi bwa peteroli na gazi. Kamala Harris ashyigikira gahunda yo kurengera ibidukikije no kugabanya ibyangiza ikirere, kandi yagaragaje ko ashyigikira gahunda z'amasezerano ya Paris ndetse n'izindi gahunda zo kubungabunga ibidukikije. Mu ncamake, Trump na Harris baratandukanye cyane mu myizerere yabo ya politike, amateka y'imirimo bakoze, ndetse n'uburyo babona ibibazo by'igihugu. Ibi bituma bashaka gukemura ibibazo mu buryo butandukanye, kandi bagashyigikira uburyo butandukanye bwo kuyobora igihugu. Gusa Donald Trump niwe watsinze amatora. Iyi myizerere, imyemerere
n'imiterere ye n'igiye kuyobora Amerika n'isi yigenga muri rusange.